Zana in amit sing thei thei ana singutin VIP ho se si ahung to la auto ke thona mi pi ho zong ina to thei diu ta ina to ma sat da no hi tai mai cham ông lúc dấu xe tàn đó na người tiếnอาจารย์นะเกมันกันเสียงได้เห็นไม่จำยองกินยองกันก็ยินอะเฮถูกใจว่าเร็วแล้วก็ก่อยยังก่อยนะดังไอเปียโลกอยู่เองมันตายไปนะป่าสลอโยเซนพุทธTerus kita tu ni cie, kita tu dia na. Ni sol dia. Emang, hatam. Maybe they ho ane hati muhitin tua hi hun offering mai cham kisim pada hi in pakaya zaunta Reverend pate ho hu misagi in mai cham sim na an nei dingo tilai golui khanga chondan khandan vetsana mai cham pathin anga imzo sil hando na tupet na hi ki gut pada hin he chiki chai chai teng le THADOU Artists Association ama honjong stage an lauwa hun lapian sa pai ding uven het sa na ahin kinejin ahi ye mi bi te ho sa hen lang hui ha jong le in thei thei uven ei hon anop na thei chana ei ho festival ahin panin la su ke ding uven jong tep na ahung kineye mai cham tao naman pe na hi mi pizo se ina din ding uven mi pi te ngai lut na nei te in tep na hin kineye tao na hin kinei teng mi pi na din diu hin te mai cham isem dong jo je ven isem thei chanong se mo ten mai cham ti hi e hon im hu chi ho chunga hi phat the chan na dinga mai cham isem diu hin mu chi ho jo se phat thei chan na ding min mu te ho phat thei chan na ding cha te ho jo se phat thei chan na ding inป่าสลอโยเซนออกยังเงินเต่านั้นในยงถึงอาใจนะจูเกยมานกันเสียมดึงให้ตามเตมีปีหอโยเซลงที่เจนอันนั้นเจหัวเตียนหิวเตตาไว้เตไอ้ไงลูวะกระเป๋าประเทศตุนินกระปูกระเป๋ากระขันกุ้ยตุงจูจว่าจะเตียงนะที่เลยเสร็จจงอาของกิวะนะดิวดงจูจาอีมาในนะกูตุปีหอบสุอาคังเงินกันมังเวนที่ที่จนตูนี่จันเย็นจงที่จะกระจรดานหอบโยเสียสุมิลเทียนแก่โปเวนอาเยจูฮิจอาโกนาจูฮิจันฮิกะพาวฮิจนตูนินจงที่ที่จนกิปาตะหุนกันมังใช้ตาเป็นเย็นยองไอปาไอจึงโหยไอไก่โหยเป่า
ตูนสดประเทศนังมาในเจอินนั่นเป็นเราปีกันตัวแห่ป่าลงเสตเทมเยจนเจฮอนฮิตบังหุนกิจีกะกิปานาวนิโคฮิอเจเบียกิปะไกโปเป็นมุจิจิวอในเปียวาอีที่กิบอลและเมมคินโซเทดึงหำจากมุจิกันตูจีวาหงแก่ดอกจีจาหงกาจีอาฮิจิเตงจะนังมาพัดไทยโบนกมูจีวานังมากวะใจจีวาฮิจิอาจูพัดจินินนังมาแก่ดอกจงแลบังไอเดอินหุนกิตินทุปีตาขันนินพัดจมขันนินให้ตีจนกำลังจีเวนตูนาจงฮิจิฮีพัดเทกบฏในโบนาวฮีกันแกลระวันเฮงาของตาวะฮีฮิเยจนเหปานังมานมุจิหอโจเสพัดเทนโบอาฮิติจันกินโซนากันในเดียวในคอยเปีบังเวนตูปานินจงกมุจิหอโยเสียงพัดเทโบอันหลังฮิติจนอากิตูนมุนโจเสียยองพัดเทเห็นโบอันตากตาวะฮีสุดเตียงละมีนุนแต่หอจองนางมันฮิติจนพัดเทโบอันหลังจาเลนาวตั้มเปียนเนยวาสุดเตียงแหละฮิตาจูอบานบานาขังบุยหงกิสิมเทียอมกะเฮวินมีนูเตจาเลนจองนำเป็นเหล่าปีกระทังบันฮีเยจนอามาหอเจ้าเสียงพัดเทโบอันตากตาวะฮีสุดเตียงจ้าแต่หอจังมีเหมาหงเป็นบางจนนังมันอาขันคนเดียวนั้นไงแต่นั้นขันตัวสาหีจนอามาหงขันตัวกนำสงว่ามีนูมีปาพัตตาอินเจียงพัตตาตาหงสุดอนเดียบินจงอามาหเจ้าเสียงนังมันบาขังเงินลังพัดเทนโบนตากตาวะฮีตุพานินไม่จำกันเสียมันชอเจ้าเสียฮีกนำปุ่มปีเดียวแหละมีนูจ่าแต่เตียงแหละก็กินบอลเขากมุจีกติบเขาโยเสจุงาพัทเทกตันนดีว่าไม่จำกันเสียมหินนังมันอับราฮัมไม่จำพัทเทนโบบังจนตูนาเกี่ยวไม่จำสิมทัศมตาให้จงแหละนังมันเองไงหลุดนาวจาลินพัทเทไอโบเปวินจาฮิจงาจูเอหุหิงปูปะกายิสุคริสตามินากันทุมหีอาเมนกิปาโอเมหุน offering อินามังใจตาวินหุน offering หุนไม่ชามาโมอินาปุปิอุวะ Reverend สกีโฮ Reverend ซีเฮจุงโคเลจงลอย Reverend ซีเปาหางซิง Reverend เคหางซิง Reverend จามโคตินสัตกิบเกน Reverend ทังโคสัต Reverend ไก่ทังจุเล Reverend ตองโคจางทวูมอมหอจุงากิปะทูอินปูงวินเฮปะเทนินพัทเทนปูเฮน We just had our hun offering. Now we will proceed with the next program. Maybe there's also to a he THADOU Artists Association na ko na hun lapi ngay ha na inanading o ahiin may chamsi makichay to kilhonin Artists Association ho THADOU hong kigon uto kilhonin tunia Chief Guest ay Apan PU Pu N. Biren Singh, Honorable Chief Minister, Manipur. Guest of Honor, Pulwan Thousand Govindas, Honorable Minister, PWD. Mic operators, please check the microphone. Functional President, P. Namcha Kipken, Honorable Minister, check. DC and I Cooperation, Manipur. And our today's Chief Host, Pu Letpao Haokip, Honorable Minister, TAN H. Horti and Science, Manipur. Hunpa Pu Chungkukai Dongel, IRS Retired Founder Secretary General THADOU TSA and ex-Minister Manipur. And our special guest Pu Vungzakin Valte, Honorable MLA and Advisor to Honorable Chief Minister Manipur, P. Irengbam Nalini Devi, Honorable MLA 25 Oinam, SC. Hello. Hello.
Hello. Thadou hun lapi hi ahin ji ahi pu manei thangza chuteng le pu mangcha chuteng la ka hin simi pu reverend khup thang ahin arranger hi pu Bronson ahi to kan sa diu he. Hala. Hala. Music. Thamui Tony le cho hanuya mit phot hapanin te hin sakit vin ko bi cham jam le teng cha na sa bangin insa ki hut
lom dang ko lek ko gina bitin sang na bang ki hot sing say la oi sing ki pa go lom ni malam rei kom tau re lom dang rei sam tau re lom te su ko lom bung siki bel ma kai bel rang ka be say mau su ne lom bang su ne Din don te long hanga Din don te long hanga Một thêm thăm ơi no man. THADOU Artists Association, we are indeed happy and glad that you render a very beautiful number, a compilation of a cultural portraying songs and the modern vibes. We are indeed privileged to have an association like you. THADOU Artists Association ho ading akut happy na dabit biute. Tuahin program mabana chiutin. Welcome address tiahiin. Welcome address part ila apidingin. State Level HUN THADOU Cultural Festival Organizing Committee Chairman Ama Anakaw Tauhite. Mipi honabon We- Tawin Hun Chibay. Ikai kum nabada Khwaidagi Matik Charaba Akwagi Honorable Chief Minister of Manipur Pu N. Biren Singh. Today's chief guest Mathangda Guest of Honor Oina Lingbirakpa Ikai Kumnabada Matik Charaba Po Konthaujam Govindas Honorable Minister PWD Youth Affairs and Sports Government of Manipur Ahum Subada Functional President Oina Lingbirakpa P. Nemcha Kipgen Honorable Minister Manipur aduga chief host oina lingbirakpa pu led pau Haokip Honorable Minister Tribal Affairs and Hills Horticulture Government of Manipur sutingle hunpa eipan piu pu chungkhukai Dongal former Minister Government of Manipur and founder General Secretary of TSA Mathangda special guest oina lingbirakpa pu irengbam P. Irengbam Nilini Devi Honorable MLA 25 Oinam Assembly Constituency special guest oina lingbirakpa pu Jamhemlung Pamei Honorable MLA Tamenglong Assembly Constituency VVIPs aduga ngasigi agoi state ki police chief pu Pidongal DGP District Administration aduga VVIPs hun gining thousing civil society organization leaders women leaders youth leaders press and media friends THADOU HUN Festival Organizing Committee ki tarafta ehagna manga suba HUN THADOU Cultural Festival mafam asida lingbi bagindamakta nakoi punamak puthagalli tunahong ki khom minumi pa hausa upa MLA Minister sutingle District Administration akhuwa hausa ho nu telam kai ang ki khom hojo se nabon chawin keiman HUN Organizing Committee thalengin lemna chibai kan bo kan peve HUN asi ahoi THADOU community ki damakta khwaidagi maru oiba festival ni masi program mapung phahan ki damakta lingbirakpa punamakpu ikai humnabaga loinana nakoi mayam bo taram na okchari. Thank you. Happy HUN.
Thank you very much, Dr. Ngam Kahau, Chairman 5th SLHTC FOC 2023. Next, we will proceed on with the next program, that is Address by Functional President. That is our dear Honorable Minister, P.N.M. Haokip, TCNI Corporation Manipur. Please, we call you on the stage, and the organizing committee would like to facilitate you before you take your time. P.N.M. Chadingin could happen in Bengote. Hun Chibay! Asom na makunta dre. Hun Chibay! Louder please. Hun Chibay! The 5th State Level Hun THADOU Cultural Festival Organizing Committee na sinlang do na pangthok liba ngasi April gi tangtra nipan 2023 jai phreba numit asida Thomas Ground KANGPOKPI District Headquarter da pangthok liba 5th State Level Hun Festival 2023 hodok pagi thoram asida Chief Guest oina saruk jabiri ba People's Chief Minister Shri N. Biren Singh, Honorable Chief Minister Bu, ahan bamak tada ikay kumna ba utchari, amadi ngasigi Guest of Honor oibiri ba Pu Govindas Kontozam, Honorable Minister Works and Yas, Chief Host oibiri ba Pu Led Pau Haokip, Honorable Minister TA and Hills, Horticulture, Special Guest oina lengsin biriba Pu Jam Hemlong, Honorable MLA Tamenglong. Amadi Honorable MLA Guest of Honor lengsin biriba P Nalini, Honorable MLA oinam Assembly Constituency. Aduga hunpa oina saruk zabiriba Pu Zunghukai Dongel, IRS retired Founder Secretary, General Secretary, TSA and ex-minister Loinana Festival Asigi Organizing Committee ki representative Thoram Asibu Henna Mapung Panabagi the Magda Lengsin Biriba CSOs, representatives, church leaders, village chief Ahal Laman, Inaw Marup Mapang Amadi media friends, Buso, ikay kumna ba utchari, ay koy na hangle madudi. Hun festival asi, THADOU community gi oina, huay dagi chawba festival amani. Maru oina, huay dagi chawba aduga, sahi lakpada pangthokpa festival amani. Ay koy na, Pambi Singi, Maru Marang, Hun laba matung maton, song hatlak to na, hogat lakpa matamda, isol da haijan na, mapung marey pana, amadi, mahay marong chumna, satok pang na ba, pangtok pa makargi festival amani. Festival asigi ay koygi, lai oir ba, ipa ipu, singna, pangtok lamba, yam na tamzaningay oy ba, makargi festival amani. Thoram asigi, kwaidagi henna, masak thok na phazaba, amana, pikli ba, angang sing na, makoygi grandparents sing da, khoiram duna, jai paningo mango niba asini, maramdi, ngasi, pangthok liba, hun festival asigi, theme asi, drug-free society haibani. Drug-free society ama oy na ba, hot na ba da, ay koy na, pikli ba,
in khak lak liba angang sing dagi hoduna mahoi gi wakhal lon amadi lamchat sajat pumnamak aphaba achumba lambida pubiba darkar oi ngasi pangthok liba hun festival asi aina ngasi chief guest ga guest of honor oina lengsin biriba pu and brensing amadi pu govindas da haijaning badi ipa ipusing na matam aduda numit train nisi observe tawraga palakpani adubo ekhoina numit ama ani pangthok basu yam nawai ngasi numit train ni pangthok ningai sarkar si hujik chatliba BJP na let tawba sarkar pu and brensing na let tawba sarkar asina hun si gazette holiday oina laukthok pi khrapinina mayam pumnamak na khubak launa phubi si haibase igi request ni thank you aduga ngasi haijaning badi pu na ekhoina numit ama ani khak to basi numit tret ni si ekhoina pangthok libani because festival ama to ba haibase di finance matter ni na puna ngasi lak piri banina mathang dagi numit tret ni si to bangam na ba mateng pangbiu haina mayam gi mamang da appeal tawjari maram aduna hot festival asina drug free oiba society ama oina ba hotna bada yamna chawna mateng oigani thajai pangthok liba hun festival asina manipur da hunda minnari ba kanglup masir gi marakta henna nungsi chanaba puraktuna nungai jai phaba manipur ama purakpa oirasuno with the permission of our chief guest and guest of honor I would like to say a few words in Thadou dialect tuni hi ikipadiu kata asane hun festival hi tarik sagi akimangji ahin ahi wangin nikho ki khel dungzui chun tarik sagi chu good friday ahi je achu ade ni 18 19 na postpone ni bolo hin mi yo sin na het them diwin ka ging cha na hin he chude iwang phat danu chu ipu ipate in eho atu achate he ama hon anapo do ikhut so tingle inam wano tingle ipaw he chingtup dinga ei ko hin hechi lopi ta tu ni iman thei pau he state government chunga yong ki pa aumin state government in gazette holiday ei so pe ta jiwin mai he pau in kan seinan tengle abana nisagi yong iman thei na diwa he ama ho hi lung thai ngayin ding hutin bon second di hutin khot ha ben ga be pe kin hute mayam le piraga mathang da numit tret ni pangthok pangam na ba pu government na mating pangbi nabagi damakta request tawjabagi khubak zaw na purak pibani phombiro thank you chichu ahin inamuhi mitamte hiwin ikitolo zi ohin achom se yong lew hen ngai lut na hi tu apanin ki pung khom taw te ti pa he kan sei nomin apaw I thowin thado ide hi dem da taw te kuki su ha ding ti wa hi le ipaw hi e hon ipoi piwa itop sang phal le paw koi lo hon jong kuki hi te an pom diu I kuki hi nomenclature hin abano ya hi hok ki khai hi win thado speaking ho chun thado ka hi poi ti wa le ipu ipaten phathe e bo na diwem tunai question ka bol no ma hin hi apaw I thowin thado I de wa hi le angai hi poi kidem to ta po te ti pa hi ka sei no ma hin apaw I thowin linguistic ki ti hi linguistic atho zo se chu thado paw tho zo se chu thado hi goi nu thun chi ta po te
วันน้อยเลยเสียที่ดิโมคราซีหินมีตั้มตั้มละงาหิมิน important นะเปหิตีหิตุนี่หินกับพนดอกโนเมนะหินหิอีป้าวอยากจัด people เตอีป้าวพนดอกเดียวอยากจัด people หิเตนี่ขันเละสกอกิไว้เป็นหินสกอกิไว้ที่เดียวหินอีปูอีป้าเตียนยองอาป้าวเห็นนะเจ็บอยู่ว่าโมเล็บก็ไม่ได้อาดาละอัตัวจัดเตหินอีดอกสังดิวหิอีกินหินประเทศพัดเทโบอีจันนดิวินอีป่าวฮีดมสังหุตินป่าวขัดทอน้ำขัดฮิเวตีปาฮีเอวฮีคุกกี้ฮิเวอีจะใครละน้าอีบ่าวจุคุกกี้ฮีถ้าดูฮีมันนิปุลาฮีอาตัมเป็นฮิเวอีพิจิงอาบ่าใครเจดิวฮัมนั่นอบนาวามก็สิฮีนั่นอบนาวามถ้าดูฮีวินามก็คิดไปจันทร์ก็โหลิมนั่นตันแต่เสียเหี้ยเสียว่ามันเลยจะไงดำหมดเด้ Thank you, P. Namcha Kipgen, Honorable Minister and our today's functional president. Kipaumen tu ahi programu abani chidi wahin tu programu hi 1,000 koya motbung women. Ama ho in performable pi di wahin no ho zong naki go tu wahi le naum nau muna na hung tin ding win hetsa ahi. Now we shall have a performance by motbung women 1,000 koya. Thousand choirs, modbung women ho hin, hat sung nung pathin ti ahin sa diwa hin, long luta anangay komo hite. Aki god kawin, tuni hin ni yung salhein. Ahung kom zau se, ha salhe zong le, long luta ipang komo tin, program lol hinadingin, pathin ko ma thumpumin panguhite tiin anakitim tim na anakinain na he. This auspicious performance to be rendered by Modbung women will emphasize 1,000 voice. They will sing the theme, the song of the theme with Almighty God. This will be very specific and very significant in this Hun festival. Hello, 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 check, hello, hello, hello. Lahi, mùi mu thấy điều nam khé hi, hay đàn đàn ra hiện xã đi tàn tin, ai pi hồng lệ, tôi mang ngô tiêu ông hui ngô tàu thế.
melodious and mesmerizing 1,000 voice from Modpung women that was really soothing to the ears. We really envisage to render a better performance in the next Hun Festival. We are really thankful to you. Kipao min 1,000 voice for adding input happy na beng wite. We will proceed with the next program. We have address by guest of honor, Pu Konthodam Govindas, Honorable Minister, PWD and YS Government of Manipur. Sir, we would like to request to come on the stage, and we would like to honor you on behalf of the organizing committee. The chairman, Dr. Ngam Kohau, will give you a felicitation. Kut ano beng huite? Pu Govindas looks good in his cookie traditional attires. Hoi sa zau se kut na beng na lai huite. Hun Sibai, yam dress yam fajarang maniko. Thank you so much. Thank you. Yam chok thuk saningai oiba sok lising aniga kulhum doigi. Koi Hun Festival numit nini chupna chathagadauba. Sigi thauram sigi. Atoiba atithi oina dais telection biriba People's Chief Minister Mingoina Panjarabada Sri N. Viren Singh Ahang Naikai Kumnaba Uchari Functional President Yamna Thauna Phabi Thadou Jati gi Maraktagi Yam Tangbi Mingoina Panjarabada P. Nemcha Kipchen, Honorable Minister Ikai Kumnabuchari, Thudo Hindona, Chief Host, Oina Laibiriba, young, dynamic, and the courageous leader, Pu Let Pau Haokip, Honorable Minister Ikai Kumnabuchari, Loina na Akoi Punamakpo socially, economically, and educationally guide to Biba Akoi Punamakna Ikai Kumnazaba Sahi Yam Labasuyamna Akoi Manipurgi unity and integrity Nak Tabayade Akoi culture na Akoi identity ni Haibagi Wakanda Hana Minister Kayarak Oibiram Lava Aduga Founder Secretary General THADOU Students Association Gi Mingoina Panjarabada Aigi Ipa Ibungo Haizabatare Pu Songkokai Dongel Retired IRS Ikai Kumnaba Uchari Dais Talengsin Biriba, Honorable MLA, Bishnupur District ki Makha Dalaiba, Oinam Assembly Constituency Dagi, Vote Kabirakpi, Aigi Itaima, P. Irengbam Nalini Devi, Ikai Kumnabuchari,
loina Tamenglong Assembly Constituency dagi MLA kayarak han nakabirak laba yamna naha oiriba ay ginaw haizabatare pu janghemlung ikai khumnabo chari loina dais taleng sin biriba different walk of life ki leader pumnamak ikai khumnabo chari of the dais talaibiba dignitaries pumnamak church ki leader pumnamak civil society organization ki leader pumnamak village kaya dagi langbirakpa ay village bu senabiriba tungi generation kaya gi khudam thambi bagi achoba daita lobiriba ikai khumnajariba village singi chief sing organizing committee ki member pumnamak ay nungsizaraba tungi yumbirel oy bigadoriba ay pillar ay leader oy bigadoriba ay naharol ichilinaw sing print amasung electronic media ki media person pumnamak ladies and gentlemen hainai ay chatnabi ay lichat ay chajat asina ay identity asi oiribani haiduna culture mangragadi ay identity manghigani asi khangbire hairaga ay pumnam kulu chingbiriba honorable chief minister people CM tongan ba manipur da lairiba furup kayagi makoigi cultural punamaksing asi culture punamaksing asi ngak nadaba honabada achauba daita kaya ama mathang lobusing manungda hun festival is one of them masigi mamangda akoi sangai festival panthoki sangai festival ki theme was festival of oneness akoi amatta oibagi karigi damakta no mahak ki wakhanda lakribase haiba matamda Manipur is a small India. We also enjoy unity in diversity. We have got diverse culture, diverse religion, rituals. Punamaksing si oiragasu akoi amatta oina akoi leiminaba hingminaba masi yamne hena mathau taba matam ama oi haibagi wakhanda amasung Manipur ase asigi integrity and unity asi protect bagi wakhalonda the festival of oneness I have theme makada in 14 places Sangai festival was organized under his leadership masina takpadi karino hairakanda every community lady punamak sing say we need to respect all the communities. We cannot hurt the sentiment of any of the community. Asini, akoy na kanariba. Bharatiya Janata Party ki luching biriba leaders singi wakalon amasung akoy pumnamaki pradhan mantri oina lebiriba Sri Narendra Modi ji ki wakhanda mahak piva mantra karma mantra sabka saath sabka vikas sabka vishwas sabka prayas punsil labakaktada akoi mangjin thaba leibak ama oigani haibagi wakalon du laure haraga honorable chief minister na Manipur si amatta oibagi wakalon da koi punna sangabata kan khaktada Bharat ki pradhan mantri Sri Narendra Modi ji na mangliba manglan se mangphau han bangam gani haibagi wakalon dani ngasa haibi gre p nemsa ki jen honorable minister na mathangi festival dadi akoi numit tare ni pangthok han biu haina ngasai haibi khibado akai honorable chief minister na haibi numit tare ni must be too long haidana hai ado let us see ai suspense samjage honorable chief minister na numit kaya ne koi festival asi pangthok na ba mathangda ayaba pibi gani haibadu akoi amuk yengi si haiba wakhansi ai mayam da thamjage why not we appreciate the honorable chief minister under his leadership akoi
7th of April every year da restricted holiday oina, just to respect Hun festival of the THADOU community. Let us give a big applause for the Honorable Chief Minister. Kumsi ki theme Hun festival ki drug free society matam mayam chanaba asiguma theme masi puthokna ba honabada aina khaja matamda masi puthokpiriba igi leaders sing se I really appreciate, I salute to those leaders. Madam, this is the need of the hour. Land mangan badi khara kaktani akoy amuk rebuild tawang ami drug nang once mangan gi bataragadi akoy ki generation ama akoy mangadori bani nation ama mangadori bani masigi waridi China ki opium war na khwaida gi hena mayek laba khudam oirabani haibase ngasigi asigumlaba leaders singa khanbire hairaga puthok pirakpa ngadak ki theme drug free society. Everybody should participate. War on drugs launched by the Honorable Chief Minister, and all the village chiefs are kind enough to support the Honorable Chief Minister. Quite a sauthok saninge koina. Every society ki leader pumna magna, every walk of life ki leader pumna magna, drug free ohendaba yade haiduna. Masi kamaina tawgani haibada quite a libak thibadi. Akoina Myanmar ga border oirubai koi. Myanmar rom dagi changsil lakpa akhoi ki society any community amaki society da loina mak phabadi oidabanina phattaba de khara yawba phattaba khara sina poroga afaba pura maksing su manghan gi gadra akhoi ki generation ama gap lai higadra akhoi ki laibak asi mang higadra haibagi wakhanda Honorable Chief Minister na war on drugs launch tawgiban ngasidi Ching amasung tamdalay riba ay ginungsijaraba praja punamagna Honorable Chief Minister ki voice the support to birak pasina ay na asa tawjay madudi Honorable Chief Minister ki manglan drug free state ama oiba amasung hungi adugum laba festival asigi theme drug free society ama oiba soidana isorna ngamangani haibagi asetpa thajabasi thamjabaga loyana aina isorda khurumjari madudi aikoi pumnamak amatto oina hingminaba amatto oina laiminaba chahi cha kaya dagi nungsi chanana laiminarakpa asigumagi wakhalon asi isorna thado handaba oisanu aikoi apunba manipur nungsinaba manipur ama oibada isorna thaujal pina birasunu haiba wafam kharasi thamjabaga loinana asigumba khwaidagi hena chauraba THADOU community ki ichilinau singi Hun festival asi mathangi lakadawa sahi kayada isorna thaujan pibire hairaga hena chauna pangthokpa ngamba oirasanu isorna chanbiba community oibirasanu haiba wafam si thamjabaga loina aihakna mayam punakpu khoirumjari salam taujari jai hind. Thank you, Pu Konthozam Govindas, Honorable Minister, PWD, YS, Manipur, and our today's guest of honor. Tua Holimna NAP Uchu Tuni guest of honor Aipan PU, Pu Konthozam Govindas Ahie, Machunga Kipathui Seyun, Tua hi I program Wapanichi Diu Hinten, Tu Hin Kipathil Pe, Tuni Milun Milal in a ho, Temkat Hin Kikodo Intin, Kipathil Pena in a Vetha Diuhi. And now, proceeding to the next item, we would like to call on stage our today's special guests and dignitaries. Firstly, I would like to request our today's chief host, Pulet Pau Haokip, Honorable Minister, Tribal Affairs and Hills Horticulture and Soil Conservation, to be on the stage, sir. Please, Pulet Pau Haokip. And also, I would like to call and request Pu Chungkukai Dongal, IRS retired Founder Secretary, General TSA and ex-Minister, Manipur. Annex P. Irengbam Nalini Devi, Honorable MLA, 25 Oinam AC. Ma'am, please, on the stage.
And lastly but not the least, Pu Zhang Hemlung Pan Mei, Honorable MLA, Tamenglong AC. Tuahi kipa thilpe na tuni a jingun inei ho kipa ivet sa nawa thilpe kipe hi in mipite salhe inte huihat ninte izong le anop na thei chana ikimanuwa hechi THADOU hun festival hi ilol hinsa jingdingu tipna ahung kinei huihat ji in ito na ho zong anom thei pon ipi hi zong le ehon nom ta a ikiman sa diu he ti chu committee langa konin tau na tip na hung kinai jingin a hi mipi kut bang utei and also I would like to call on stage Pu Abhe Kumar Giri to be on the stage, sir, please. We would like to felicitate Pu Abhe Kumar Giri. And I also would like to take this opportunity to request Pu and Mimbas to be on the stage, please. And I also would like to call on stage respected sir, Pu DCP, Pu P Dongel to be on the stage, please, sir. Pu Haokulal Hangsing, caretaker, ADC, KANGPOKPI. And also Pu and Jeffrey, Secretary to CM, to be on the stage, sir, please. And sir, IGP Nisip Kumar, sir, to be on the stage, please. And our very own SP, KANGPOKPI, Sir Vikramjit, to be on the stage, sir, please. Tua hungki ko do hozo se hitunia VIP dignitaries ay iman ho, ihunglat pi ho, ihungki pa pi ho ahi ama ho tilpe na ane inay zingo to kilhonin mipin kut banki no hite. On behalf of all CSCs, KANGPOKPI, Sahilka President, to be on the stage, please. Sahilka President. Thank you, sir. Civil Society Organization, Sahilka. After we have a moment of felicitation, now we will proceed with the next program that we have a THADOU traditional dance to be performed by Tengnopal Cultural Troupe. Tengnopal Cultural Troupe ho silai ahung lut no le khut anabe pi uhitin
Tengnopal cultural troupe will be rendering a THADOU cultural dance known as Zolekon. This cultural troupe comprises of TSA Tengnopal, TSA THADOU Student Association, Tengnopal block will be rendering this Zolekon dance.
Thank you, TSA Ting Nopal, for the spectacular performance. Performing Jolei Kun. Ipathui Seyuvin, Ting Nopal, TSA Hochunga. Jolei Kun Evet Saji Un, Evet Nomu Hinam Nipite, Evet Nomu Hinaimo. Lai alai ten chu no aimo ten chu. Stage lang na mu theyunam. Tho ham jeng uite. Tuan program ban chiu hitin tua hi THADOU in P General Headquarter President Pu Lamin Thangkip Gen ama ko na holim na ingay diwahi. I now would like to call on stage THADOU in P General Headquarter President Pu Lamin Thangkip Gen. And after this, I would also like to request the 1,000 choir Modbung THADOU Baptist Association India Women Choir to get ready for your performance. Chizozo Tengle, TBAI Women 1,000 Choir Hall, lasadingin, inakigot diwin, hetsa na akineye. Tua holim na NAP dingu, THADOU in P General Headquarter President Pu Laminthang Kipgen. Aman holim na NAP dingu, hichikichay chay tingle. Modbung THADOU Baptist Association India 1,000 choir, women 1,000 choir, ready sa inom dinguwin, hetsa na akineye. ngasi ihan hanbada isorbu thakachari sigumba matam pibibegi damakta isorbu hanjin na ngamkhei leitana thagachaba phongdoi ngasi sida lakpiriba chief guest oina lengsin birakpa Honorable Chief Minister Pu N Biren Singh, guest of honor the Lengsin Birakpa Pu Konthaujam Govindas, Honorable Minister PWD YAS Manipur, Functional President the Lengsin Birakpa P Nemcha Kipgen, Honorable Minister Textile Commerce and Industry, aduga Chief Host oina Lengsin Birakpa Pu Let Pau Haokip, Honorable Minister, Tribal Affairs, Horticulture, aduga ngasi hunpa oina saruk yabiraga ekhoigi hunpa oina lakpiba respected Puchung Hukai Dongal, IRS retired, Founder Secretary General TSA ex-Minister Manipur, aduga P. Iringbom Nalidini Devi, Honorable MLA 25 Oinam, aduga Pu Janghemlung Panmei, Honorable MLA Tamenglon, aduga DGP Gamagi Colleague Singh, aduga District Administration Pu Abe Giriji, Secretary Organization BJP, ngasi ekhoigi hun festival da lakpiriba CSO mayam aduga social leaders, church leaders, ningthau mayambu ngamkhei leitana ekhoi THADOU in P gi trapta harauba phungdukpa oina egi khut se thangalaga hun chibai toge hun chibai ngasi ekhoi sida phomba yaba si kari maram gira hairaga Honorable Chief Minister na date 2 gi January da cabinet da pass tobirega restricted holiday oina lauthok pibagi maram sida ngasi ekhoi THADOU cultural festival hunsi manga suba oirasu ngasi sina ahanba oina
THADOU tribe khuding ki damakta harauba numit ni haibasi ei THADOU inpi ki trapta ma gi mathakta government gi mathakta harauba phongdok jari aduga ma na mamangda adum ekhoi ki damakta chinbiraga tribe khuding si 34 tribes leye sim marak sida ekhoi su masak khangbi bagi maramda ngasi si ekhoi THADOU inpi gi trapta gi mabu as a token of love oina presentation khara tawninge adu sir na yabi ready sida stage da lengsin binaba kaujari si piba si ekhoi gi traditional pot ngak tane sir na su ekhoi hun restricted holiday ama oina sir na tawbi bagi maramda THADOU inpi na present gift ama macha oirasu tawjaninge haibase ekhoi THADOU inpi gi trapta adu haijabne ekhoi gi marup sing do laaga honorable CM su yabi ready memorandum amasu pining bane enjoy tiêu bởi kipa min ipi yong le tua chu thilpi to kipa na jala THADOU inpi general headquarter ko na hin kine hin ewa pawin neu khat in sing ting tuni ni khuwa hun festival imano he pathinin phasa THADOU tribe ho engai lu jewa helai KANGPOKPI Thomas ground munahi hun iman theo hi jin tuni ni khuwa mun choma uma tribe chan pi ho THADOU tribe ho hichilai muna hong la thei lo zo se jong THADOU inpi general headquarter in na chewa kipa thu an kisein ipi yong le tunia molmo ta le hasamta thil ki bol na ho chu ichan chu hin tin award ho jong hi ni dang le hin ki ho min tin phar so ta jin ka ho lim nai chan chu tan te ka ki pa e Thank you very much, Pu Lamintang, President THADOU inpi General Headquarters. He take his privilege
to honor a token of love to our dear Chief Guest, Honorable CM and Biren Singh, Chief Minister of Government of Manipur. Now we will proceed on with the next item. We have another 1,000 voice from TBAI Women Department choir team. This will be also a very melodious sound that will suit our ears and our mind. We now call upon TBA Women Department 1,000 choir. TBA 1,000 choir ho ading akut anabeng kitaute. Hello, hello. 1,000 voice choir hoki got Calvin, Tilpe Akinay Nomin, Hoikim Neo Hang Sing, Honorable MLA Saikul, Ama Lungsit Tiny Hungding Dope Intin, Organizing Committee Chairman Pan, Tilpe NAP Dingin, Ikihat sa unahe. Hello. 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 Check. Hello. 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 The song to be sang by 1,000 Choir Women Department TBAI is known as Kalena Gamlei Said, that was composed by Bu Lalkosei of S. Buning. Hello. Hello. Kalena Gamlei Said.
As for today, we have two groups of 1,000 voice. We hear a melodious voice praising God and portraying the love of the land. We are indeed happy and privileged to extend a gratitude to both the 1,000 voices. We now proceed to the next program. Here we have the most important program for today that will be addressed by our dear chief guest, our Honorable Chief Minister of Manipur, Sri N. Biren Singh. We now call him on the stage and we now ask him to take his own time with his own convenience. Pu Biren Singh, we welcome you, we love you. Mi pihon kun ana pe ohite. THADOU Baptist woman. THADOU Baptist woman. Good Sibai. Good na teko. Good na cookie silnaw singi. Ay koi THADOU gina hun Sibai. Hun se ay na yamna mamang dagi se ay gi yamba ipagum laba pudongel magi matam dagi THADOU students THADOU gi oiba ariba lamdam sida leira aba Manipur sida leira aba ariba THADOU haiba ay gi selinaw mayam se Masigi na angang waring pi ngay dagi tar galakpa All India Radio da THADOU gi isay tarase THADOU gi program yengase tarase haiba mayam do ay na ngasi mayam gi mapandagi Ishwar gi mapandagi blessing dagi Manipur gi Chief Minister oijaba phangaba matungda THADOU singi akhan naba mafam ama pina na bohona rakpada aigi laibiriba Honorable MLA Singh aduga maruina THADOU INP gi leader Singh aduga THADOU gi Students Association gi leader Singh aduga P Nemsa Kipgen amadi magi family singna fajana kan honarakpada gi ngasidi Manipur Sarkar gi adugumba record official oina restricted holiday when a laukpokpa ngamjabani haiba sei mayamna thamjabani ngasigi asugumba THADOU isilinaw singna sinba THADOU Cultural Festival 2023 aduga loinana yamna matam saba aduga maram saba drugs ki mayokta drug free society ama siamna nabani haibi mong ta wi base masigi damakta ai amuk kahannasu ai THADOU gi organizing committee THADOU gi silina mayam purang koi gi thamoi dagi ai sorgi mingda mayam koi khurumjari amadi ai thagatchari loinan ngasi ge sugumba sigi program nungairaba THADOU singi program sida da aiga langminajariba aigi marup Sri K. Govindas, Honorable Minister, Youth Affairs and Sports, aduga Chief Host Oibiribi, aigi Sunupi, Srimati Nemsa Kipgen, Honorable Minister Textiles, Commerce and Industries, aduga aigi now Honorable Minister TN Horticulture, Sri Latpao Haokip, aduga Tamenglong dagi lakpiriba aigi nau Sri Jamlenglung Pamai Honorable MLA aduga aigi Teima Oinam ASCG Honorable MLA Nalini Devi aduga Srimati aigi Chanapi Sri Kemnio Hangsing Honorable MLA Saikul yam maru oina Sri Songkokai Dongwel aigi ipagum laba
aduga Hanagi Founder General Secretary THADOU Student Association gi ai kai khumna buchare aduga Abhay Giri ji aduga General Secretary Sangagi Nagaland amadi Manipur paibi riba aduga Sri Nimbus Chairperson Khadi Village Industry Board aduga Yamkolet Haokip Chairperson Manipur State Disaster Management Authority koi more dagi aduga DGP si Dongel aduga DC KANGPOKPI SB KANGPOKPI aduga Sirs ki prayer topic hipa Pastor Singh, Reverend Singh, Leader Singh, Civil Society ki organization mayam punamak CSO ki Leader Singh yam maruoina Morbung woman amadi THADOU Baptist women ki Isan Singh, Ise Singh, mayam punamak aduga cultural tropes THADOU community amadi atai mafam silai biri pa chenau mayam punamak aduga aiga lamina jariba official sing aduga media ki marumapang ai thoidoi nona THADOU festival sibu isorna sanbidana afaba mongda santi leiba mongda pangthoktana lamnam sida santi porpo werasunu haibaga loinana ai mayamda yaifa paujel pijabaga loinana ai punangpu khurumjari ai matam sangla logjaroige festival ngasi si aina tabada a Bombay romdagi nupi masak phaja biga laiba male dance ka tawdana yam tawgudori male adu boy ngasai ekhoi THADOU gi dance troupe singdu phajagre moidagi hena phajaram godo mande isa singdu nupa masa singdu loina masaje nugomi dance bani wari saramini masaje loina tanan nupi masa singdu yamna ekhoi da civilization gi port ama neat and clean oibagi phange ai mayamda karigumam khai jage Bharatiya Janata Party ki sarkar se mayam ki sarkar ne ngasi Bharatiya Janata Party sida sogolaga leiriba MLA se khoi yankhai ga mangani humpu gi manungda khoi yankhai mangani karigino haiba kanda Bharatiya Janata Party ki adugumba Bharat ki oina luchingbiriba Honorable Prime Minister Narendra Modi ji da mangonda magi ngasai Govindas ai marumna su haikre pumna makshi kholaga puna makka punna chatmina gadabini haiba sabke sath aduga puna makka loina nei khoi vikas tomina gadabni hami development tomina gadabni haiba sabke vikas aduga puna makku trust leina gadabni haiba vishwas tawna gadabni amaga sabke vishwas aduga honnabasu akhoi lepa yadi haiba sabke prayas haiba adugumba Honorable Prime Minister Modi ji ki mantra one community one art one future Prithvi yoina ngasi G20 pangthoiba Bharat Prithvi puna mananga agayangi karigi Honorable Prime Minister Modi ji ki one art one community one future haiba karai digi puthoro ino khangdaba ekhoi se miyoi banga aktani jiba pamna mayam si ekhoi punna hingmina gadabani ekhoi amatani ekhoi se community amakhatani miyoi ba amakhatani aduga future sisu ekhoi na fare phana leire phatre phatna leire future si haidana magi yamna achoba philosophy magi vision adugi makhada Manipur da su ekhoi sembani aduna ne ngasi Bharatiya Janata Party ki Manipur da lusingjariba birena Chief Minister moina kanada kari hai khrakeba aina haibadi ngasi THADOU gi silnau singna KANGPOKPI da hairi sine ngasi ekhoi gi KANGPOKPI gi sidai da pangthokpa THADOU gi festival ekhoi gi kari numit mangarak suba hun festival sidai da yauriba my culture my identity aduga drug free society haiba sigi theme jine ba ngasi aina sahi taruk sida lauraga laksagris aikhoi gi identity gang na legadabani
kanana sagi Manipur da tribe kuntra mari manga sigi museum amamam macha oibi ai chawbi ai dang nagi identity nang nangi ariba ipai pugi polam thamna na banena museum amamam tribe kuntra manga gi sagi base karamba sarkar na saki ke masi only BJP sarkar la kan da sabane ba ngasi moirang khudau da leiriba adugumba ethnic park sangai ethnic park ta kanana karamba ku imphal da sarambro imphal da sangai festival tabu matam da thadau gi ne yum ma sarga leirambro madai da maring gi ne yum ma sarga leirambra tangkhul gi ne yum ma sarga leirambra ba ngasi madu da sarga thadau gi yum sarga thamise ngasi gi BJP sarkar sinani haibani da that is the recognition that is the respect kari hena pangbe khoi madu da yaure sangai festival gi sariba madu gi sangai ethnic park tu da gangte gi yaure wifi gi yaure paite gi yaure jau gi yaure thadau gi yaure wifi gi yaure maitai gi yaure maitai pangal gi yaure maram gi yaure akoi kuntra ga manga gi aina haibudi aduni that is the Manipur that is the beauty of Manipur that is the beauty of India akoi tribe kuntra manga duna pullaga saba Manipur ni masi akoi di ada khillaga thamabane ba masida da politics tongning ba kangbu drug karbar tawrakan da sen talaga volume ba kangbu kharana biren BJP na atopa jati amagi mayok ta thabak tawre na santoi bodo lobi gano thabak na yengbiyo akoi gi Bharatiya Janata Party gi thabak ti wakhalon di thabak na yengbiyo ethnic kuntra ga mangagi museum karana sagi Bharatiya Janata Party ki lusingba biren ki sarkar ki makha da saki moirang da lei ba ethnic park ta tribe kuntra mangagi magi identity thamakana yum kanana saki Manipur apun bagi saktam Bharatiya Janata Party sarkar na saki sidai da kramai to na Bharatiya Janata Party si communal way na haidori no haibine ina mayam da Bharatiya Janata Party ki biren na haibadi ngasi so haikini aduga hanbasu haloi Manipur ki drug maru phangna mangan gadabani isa isu sing asi manga iba mayam se Manipur da hujik drug saba lak amagi mathak ta lei re ba hujik addict koi ba ai gi isa isu sing na na ingonda Chorchanpur ki kuki in pis Chorchanpur ki chilinau sing ai angang wedin ki tinner ko mayam dula aga moi hair me ba pu ai khoi ki Chorchanpur du so khoi mang batare hujik leiriba jail dura kaino semkat lakanda drug addiction center ma phajana hanga kanda moirang gi da government na hangi ba maina hanga ga thamdraga di ai khoi je sorok ta lamjau da yum da su thamba ya de police ta piru de thambam leite thadore ai khoi loina society di manga dore na la ame haure hujik jail hana leir me ba jail du ki campus manung da manga da torkanda KIC torkanda mayam torkanda madai da drug addiction thamaga rehabilitation tawbiraga moibu Mimana na ba semkat na bugidam ta koi thamak bai kat pa hugre aina haibadi aduni popi thagano drug karbar togum si tungi mirol mangani adugi mahutai khoi karino senthok leiba afaba thabuk tokse forest ko kumsi Kabur forest sida u thar kan birena laga leira kada ber kabur forest sida u ngata ngare di kana gadori si ai gi thadau isin lauk sing natrane ai gi Manipur sida leira praja sing natrane biren gi nate u thau hari do praja mayam sing asi sing phangdab gi awaba leiri ba sakal lakpa gi awaba leiri ba mayam sida gi koi nioi ba jati bu kanna ba adu gi damakta reserve forest kanbiyo adagi khoi gi protected forest gi yenga ga thabuk tobiyo Poppy Tharagum say, Koi Atopa Tharase, Haijabane Masidai Ibu Lana Santuk Kangbu Kara, politics of Yabudo, Mayam the Watabigano. Narang Nahan, a Koi cabinet, Mayam Pamakanda, Manipur River, Mioising, Yumamaga, livelihoodama, Santok later Yum Lebayaroi. A Queen High Mamanga, Manipur lying Mangam the Yum Lebayaroi. Madu gidam tani chief minister ki haksel ki tengbang amadi prime minister ki Ayushman Bharat ka ta lak manga ki yum thong khuding lai re khuding ki layeng na free di yel to court ngasi akhoi layeng bagi wad re layeng na bagi paisa leite ha bagi akhoi
वाना योंजबा लोइजबा ओक्तु योलगा सत्रेबा कोई संदु योलगा सत्रेबा आइगी नुपागी पेंसिल दु बंधन थमगा लायंग द्रेबो जे आइगी कार्ड तो पायरगा प्राइम मिनिस्टर की आयुष्मान कार्ड तो पायरगा फ्री द हॉस्पिटल लायंग बयारेबा चीफ मिनिस्टर बीरेन की चीफ मिनिस्टर की कार्ड तो पायरगा फ्री द लायंग बयारेबा सिदगी हेने कोई करी पामी सोसाइटी की फनबुई दमकता हुजिकसु ngarang nahan imung amada senthok leitaba mi ama leiba yaroi na koi cabinet decision lori dun larik haigera hairoira imung duda sarkar ki thabak tawba leitraba senthok leiba thabak leitaba singdaida lupa lakh tara lakh ahum amana dugi tara dugi manunga lakh ahum mana free the grant oigadaba hairiba singdo khungi village chief amadi lamdugi authorization sigi lamse आइगी लमदी मागी लमदी अदुना मसीगी ममनजे असुक नेबा डीसी दगी चे ममम यावरगा प्लानिंग डिपार्टमेंट ने थार अब मतुंग देदा खोइना स्क्रीनिंग तौरगा लुपा करोड़ सामा अदुगी दम खागा थमबनि मयामगी मतिंग पांग 100 करोड़ अखोई हिंगमिनसे हाइबनि अखोई म्यांमार दगी लाइबा सिलिनाव लान मरम ओरगा लाइबा सिनाव सिंग अखोई अहान बदा यागद्र खलमी यारगदि मोइसे लहेंदनबा मरमदी हानगी अखोई लेजरी बसिदा मिक्स तौरगा अखोई नोई साथुंग लुपा चामा फंगदबदो यांखै फंगदोइनी यांखै फंगमबदो कुमनगा दा हंदरकदोइनी मदुगी दमकतने आइना मपानदगी लाखोई सिनाव सिंगसे अखोई स्क्रीनिंग तौसी आइदना मदो होजिक असोमदा म्यांमार दा फिबम थीना सोकपना मरम वरकांदा अखोई से कैबिनेट फमकांदा कैबिनेट सब कमिटी में सेमे लेटपाउ हाउकिप ऑनरेबल मिनिस्टर ना चेयरमैन ओइरेरकांदा ऑनरेबल मिनिस्टर अवांगबो ऑनरेबल मिनिस्टर बसंता मोय अहुम न तौरकांदा मफम न चलकांदा हुजिक मोरेदा लांजेलकपा चोचानपुरदा लांजेलकपा मोलचामदा सजिक तंपाकता हॉलैंड फाइदा लेरिबा मयाम पुनमक थिगलकांदा हुजिक युम साबिबा हौरे कोई युम फजन सारेगा शेल्टर होम सारेगा मोय जुजे कोई मोदा शेल्टर पीरगा थमगदोरिबा चानाबा पीरगा कोइना थमगदोरिबा अदु हयेंग म्यांमार की इरांग दो लोइरो मतुंग दना मु हंजगिननबा नतदना लोन पुसलगा खुन द लोइना ताहनग्रगा लैग्रगदि हयेंग असि अखोइगी थादौ इसे नाउसिना थादौ सि नेक्स्ट टू टांगखुल ट्राइब द ख्वाइदगी चावबा कम्युनिटी निने करिगिनो मयामना थादौगी फगननबि होनरोइदबे मनुम करिगिनो मणिपुरदगी अरीबा मतमदगी मणिपुरदा हुमनरकपा जातिगी मनुंगदा थादौसु अहानबनिने मसीगी पोसे हाइरुरगा डिविजिव पॉलिटिक्स तवे नो अंगांग ओइरिंगदगी तारगा लाबा थादौगी सही रेडियो दा तारगा लाबा थादौगी थौरम अदो आइना लेते हाइगद्रो दो अदुना ngasai पी नेमसाना जो हाइगिबा नुमित तरेनी हुन फेस्टिवल पांथोकपा हाइबदो मदु अखोइगी कल्चर की थादौ ट्रेडिशन की ओइना चनबी ओइना पांथोकपदुदी काइदे अदुगा अखोइ गवर्नमेंट नोइदा अयाबा पीबदुदी अखोइ कैबिनेट फमगिगे अदुगा नुमित कयानी पीबा यागे हाइबदुदी पीरके अदुगा रेस्ट्रिक्टेड हॉलिडे दे सिमदि अदुम कंटिन्यू तौरनी परमानेंट ओइरनी एना सिमदि लाखोकसरमगे अदुना लोइसिनजरकपदा आई करिमता ngasiदी यंगो अखोइगी इमासिंग नुपी हेबसे इमा गातने नुपीना फरबा इमुंग फबनिको नुपीना फत्रबा इमुंग फतमने अदुना नेमसा फबदगी इमुंग फरग कांगपोकपी खरा फरइसिनु अदुना इमासिंगना मरुइना मोरबुंगी अदुगा बैप्टिस्ट चर्च की करिगी लाकपिरिबा मेनली आइगी रिबरल पास्टर सिंह प्लीज I appreciate the Manipur Christian Association, all Manipur Christian Association. Nahan moina pulap apun bagi oina popi thaba yaroi, drug toba yaroi na moina wasak lobi raka moina campaign tobi rakpado. Ay adu kita makto all Manipur Christian Association boya hanna na thagachari loina na ngasi. Kangpokpi ki isan sing isa sing adu ka ay pastor ay liberation sing lakpidi basina. Festival sigi theme su drug free society habini. Aduna akhoi Kangpokpi ki district manung sida leiriba punamona ngasi eba numisida makhal amata ki popi ki drug ki thabak tawdana bagi wasak lobiyo loina madu ki damakta ikhoina
yum sing da kari kari mateng pang ba yabage hai badudi ai honorable MLA Kim Yong su yauri Kim Yong su lae adagi nemsa su leire let pau leire aduga yam maru oina aina maming pallaga haining daba yam maru oina Kangpokpi amadi Sandel gi leader ani khak yamna maru oiba leader ani khakna aiga Manipur dagi kramai tokna drugsi mapru phangna muthachi ga haibada khoi yam akupa wa tana ba loire moi dagi support phajana phangagani aduna tha ahum mari sida sungsoi soina sense amakak Kangpokpi area da hana ugani drug eradicate tongna ba aphaba lambi da prajajing porokna ba haiba isi haijaraga hadau gi silinau leibiri ba punamak aduga Manipur da leibiri ba aikhoi jati kunthra ga mari gi silinau mayam punamak tai na appeal tongningi aikhoi amaga nungsi sanana mateng pangnaraga leiminase mamang idagi leiminara bani punsi supagi leimina gador bani tungi mirol dasu adubu aina haibada lana sandokpi gano aina haibadi forest yokatse aise utha aina hanju nam su haramani se uthau u yan gano forest yokatse haibani sida bire laga legidamate govindas laga legidamate forest yokatsi turen ising leiraktre haibani popi thagumsi karigi drug chungaga isa sing mange haibani sigi ani hum sidane aina harise amana mapandagi lakpa mido madu phajana khantoga thamaga hayeng la loira kanda halan gi si haibani aikoi gi marakta mulan gum si haibani sigi aigi hairiba ahum mari sida yaragadi amta hogot piyo mayam adu khwa khubiyo loina aigi proposal se yabiragadi if you support me maram di aikoi kanagi against amat work to bunate ba we are working the government is working for the welfare of the society our government is working for the welfare of our future generation haibani aduna masigi wafam kharje thamjaraga ai khungi forest ki lam onba ondaba adu soi sokte na laiba mayam confusion mayam ready bado ngasi hungi festival siga mari lenai mayam da social sigi media gi kuthang da Manipur gi miyam maroi na chingi leader chief sing dai haijarangbe whatever state government na karigumba khunamada natraga karingba jaga amada thabak amagi sek tawba natraga adu onba lam onba bu khangde forest ki khangba bu khangde tawraga su mafam da lairiba village chief singa tanaraga makhoi ga khanaraga tawba natana government matom da tawroi haibasi mase yam clearly thamjaramage aduna kana gu magbi makhada santoiba oida ba santoiba politician singi wado tabi gano whatever government tawgudba punima village chief lairiba mayam dugi tanaraga civil society tanaraga koi fananaba amasu yanaba tawgani haibase ai amukana mayam da assurance pijari ai punama ku thagatsari amukana hun sibai thank you jai hind. Thank you very much, our dear Chief Minister, Government of Manipur. We are so happy, we are so glad that you are in our midst. As for today, sir, we have gifted you, the organizing committee has gifted you THADOU cultural attires. You may like to wear when you have a tense, when you are in anxieties, that attires, that cultural attires of THADOU community will give you a peaceful mind once you wear it. Now we come to the end of our program for this session. That is the last of the program. That is vote of thanks by Haokip, the Secretary, 5th State Level HUN THADOU Cultural Festival Organizing Committee 2023. We welcome Haokip. It gives me immense pleasure to propose a formal vote of thanks at the closing part of this noon session. Ama sapainin tuni chief guest Jin Gunai Panpeu Pu and Biren Singh Manipur Pumpi Hausa Puti Tauten Chief Minister of Manipur Aman chief guest I Panpe Jevin Chuteng Le tribe Dangin Amu Pa tribe Jose Namu Palo restricted holiday Hun Festival Tarik Sagi April J Pundo Pe Jevin Amazon Kipatu Seven Abanen guest of honor I Panpeu Pu Kontozam Govindas Honorable Minister, the functional president I PUP Nemcha Minister, Nemcha Kipgan Honorable Minister, Chief host I PUP Pulet Haokip, Honorable Minister,
Suteng le pu chung hukai dongal kum som get lang mi upa teng le TSA founder ama jong hun pai pan pe jewin suteng le special guest ai pan pi ho P Iringbam Nalini Devi Honorable MLA Oinam suteng le P Kim Neo Hong Singh Honorable MLA Saikul suteng le pu Jamhan Lun Pan Mei ahem ama ho abana adang dang all the dignitaries in the dais mayam ngon nasu koi haroba phongdo e committee tarap dagi aduga pastor hon tengle choir hon TBA choir 1000 choir mod bung tengle adang dang pan leo si chunga ke empowerment thank you all. Hello. Tuni morning session, first session na kita ito kilhonin, tuwa chun itzay tawin. Noon session hi pungni kito uchetle kipat kit diwahin. Esya hungzaw kit dingin mi pite zose hikiti move. Morning session kita ito kilhonin, noon session, second session hi pungni lakipan kit dingahin. Esya hi mizose thanom ta yung kikopkom kit no. Ihung zau khom ki nui ihung lat khom ki dingu ven tip na hat sa na ain kineye